Ahee, namamukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namende takhalula hi Xongi Rhangani loyi nga ta kha hi n'wi linka na Mr Post, and then hi tlhe hi n'wi linka na Mayengani the president. Ya i khale nyanghe zelwa le crush ya mina Xongi Rhangani. Ku na swin'wana nga tlhela ni swi tlula. Ni timhaka to trenda swo tala ma vona, so unfortunately. Yeah, so the 18th April, as you can see, if you want to show Rhangani, Africa posted that post there. Loko fika hi pfula this image ya swona ku ta ku na sports event ka Ngove kwala 30th April, as you can see kwalano. So if you vona la henhla la Africa tsala ku siku leri ni rhanga ni nghena Centurion hi vona swin'wana na boti, of course vula Centurion studio xa Mr Post. So it's very clear la Xongi Rhangani ta khalula na Mr Post. Obviously hi album ya yena leyi nga ta veka hi huma hi August, and date yi cinciwa and stuff. So it take huma hi August. So va ta khalula in relation to the possible feature na Mr Post. Hikuva hi leswi Xongi Rhangani nga swi ku swi tsakeleni sweswo. And then kusuka kona ni ya le ka Noza, as you can see. So loko mo swi tsundzuka kahle, Xongi Rhangani also hinted ku a nga tsakela ku va a tirha na Mayengani the president. Hi swin'wana swa swilo leswi mi fika mi va mi ri awe hi swona sweswo. So what you need to understand about Xongi Rhangani i ku she's in good terms with Mayengani and also in good terms with Mr Post. And hala tlhela ma swi tiva ku i swi hintini ku a nga tsakela ku va a mastereliwa hi Dr Joe Shirimani. So swi tikomela ku Xongi Rhangani kahle is the only artist loyi a nga na power yo va a hlanganisa Mr Post na Mayengani ka the same album. Swi nga tsakisa ngopfu. A kwala na motivate ku a swi endla mpere, like a va feature Mr Post a tlha feature na Mayengani ka the same album. Yi nga hisa swinene because ku ta ku ri na nyimpi, of course van'wana va ta va kha ya ka rizimi ra Mr Post, van'wana va ya ka ra Mayengani. I think she can do it. She can do it. And then kama starring ku va na Dr Joe Shirimani. She can do it. I fully support it. A push swinene swi nga tsakisa loko swo va tani. No Mayengani the president ta kombela ka leswi loko ku ri Xongi Rhangani va kha tsakela hi mbele yi olovisa yena xandla, hikuva ha swi tiva ku ya tikisa. Yi olovisa xandla, yi pfumela, yi nghena laha mavona yena. Hambi loko na Mr Post kha featureweni swi nga va kahle swinene. Ma yi vona yena mhaka leyi. So sweswo that's our update for now. Loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe.